экен, со. Мол жағынан шығып кеткен екен. 20 жылдап, 10 жылдап, 50 жылдап çoğultkan апалардан дүниесі тағызып кетті. Сынау. Qaysi bo'lgan ekan? 12 bo'lganda, 12 bo'lgan ekan. Bu da bir Xudoyning buyruğu. Allah taolam qachon Allohga salib ketadi ekan. Bizga g'ayrat Yerden bir kişiye nariste kızımızdağı suğa alıp ettir yani. Burada Xudoyning buyruğu biz. Xudoyning buyruğuna başı yeriz. Xudoyning abatı bu. En negizgisi elge rahmat. Uşuğa sabır kanat kılıp, bazı gelirle birinci mına dambanı görüp geldim öyle geçiyor. Xudoyla saktaptır yani. Uşuğa damba olduğunu daha kanda olsa da birinci şu dambanı da ulaşmış gerek. Elbette birinci az. Üyler boyunca temizse direkt en negizgi mına ortada üylerdi. Hazır mına işte больницаны детсадты gördük. Şu yerde mına mugallimlerge, vraçlarga men rahmat aytaman. Özümde kazalapsızlar, başka yerlerden gelip oluptu. Mına bizim askerlerge rahmat şu yerde. Assalamu alaikum, hurmatlı bekendештер, қасиетті қырғыз елім. Biz Aqniyet Amanat Qo'mдық Қайырымдылық фонду бүгін 22 июль күні Жалал-Абад областы Сузак району Қарадария айылының башқы воротасының алдында тұрабыз. Hurmatlı bekendештер, hurmatlı bir туғандар, Алла таалам мекенибизде бир нече инсандарға өтө оор сыноолорду берип атат. Keçe aşığı bir cuma oldu. Aksıda bir üy bülödü. 6 bir tuğandı, 6 candı, 6 jakındı sel alıp ketти. Andan keyin Batken Leylek'te çoğun sel oldu. Mına geçe 20 iyul günü, ayt günü tüştön keyin uşul Karadere жерinde çoğun sel olup Nefti degen ayılında 500'ge jakın tütündü de atat men uğuşum boyunca. Mına oşonço tütündü sel kaptap ketти. Kançaların üylörün su kaptap ketти. Kançaların agorotların egindерин kaptap ketти. Kışka kamdanıp oturgan jer jemişlerin kaptap ketти. Eң негизгиси жаш, жап-жаш, шырактай болгон, эч бир күнөөсү жок. Көчөдө эле бир ойноп жүргөн жап-жаш карындашыбыз 6 жашар кызды алып кетти. Hurmatlı bekendештер, албетте бул өкүнүчтүү, кайгылуу окуялар болуп турат. Не дейбиз, айла жок. Бирок ошентсе дагы омдай учурларды уккандан кийин үйдө жаның тынып отура албайт экенсиң. Кече эле Баткенде элек, Баткенден түнү менен жетип келип, эртең биз Бишкекке жумуштарыбыз менен чыгып кетишибиз керек эле, ошого чейин үлгүрүп калалы деп, Карадариядагы ошол бир туугандарыбыздан зыярат кылалы деп, мына азыр кирип баратабыз. Бүгүн курбандык чала турган күндүн акыркы күнү, асир намазына чейин курбандык чалып жетишип калышыбыз керек. Биз айт күнү Жалал-Абадта, айттын эртеси кече 21 Баткенде, бүгүн негизи Ошто курбандык чалып ишкер эле, бирок шартка байланыштуу биз ошол Ошко курбандык чала турган курбандыгыбызды ушул
Карадарыяга кичинекей болсо дагы бир жардамыбыз болсун деп андан сырткары момундай конверттерди растап, мынакей конверттерди даярдап алып, жапа чеккен бир туугандарыбыздан жардам берип көмөктөшөйлү деп келип турабыз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, машинабызга толтуруп алып, азык-түлүк продукталарды жана ошол курбандыкка деп чалынган момундай союшубузду сойдуруп алып, мынакей машинабыздын ичине бүт ушундай азыркы маалда ошол бир туугандарыбыз, ошол жерде кызмат кылып аткан МЧС өкүлдөрү жана башка бир туугандарыбыз бар. Мына ошолорго кичине болсо дагы баягындай кызмат кылып аткан кардыларын тойгузуп калалы, бир соопко илешип калалы деп баратабыз. Ооба, кээ бириңиздер азыр ойлошуңуздар мүмкүн, эмнедер дагы публика кылып атат, дагы жарыя кылып эмнени кылып атат деп. Жок достор, жок мекендештер. Бул жумуш менен биз сиздерге жарыя кылып эч бир нерсеге жетишпейбиз. Эч бир чоң бир ийгилик жасап жүрбөйбүз. Болгону достор, болгону. Жасап аткан жумуштарды эмне үчүн биз видеоролик аркылуу бөлүшөбүз? Көп инсандар көрүп, көп инсандар, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандар көрүп, момундай сыноого кабылган бир туугандарыбызга зыярат кылып, Аллах берген мүмкүнчүлүгүнөн, Аллах Таалам берген ырыскысынан бөлүшсө экен, материалдык жактан жардам бере албаса келип, моралдык жактан көмөктөшсө экен деп, биз атайын момундай видеоролик менен сиздерге кайрылуу жасап келебиз. Курук эле кайрылсаң болбойт, албетте өзүбүз дагы иштин башаатын баштап, анан ушундай иштерди жасайлы достор деп кайрылып келебиз. Албетте садаканын эки түрү болот, купия садака, садакату жарыя дейт. Сенин кылып аткан садакаңды көрүп, башка инсандар үлгү алып, алар дагы көп сооп иштер жасаган болсо, алардын соопко эгедер болушуна да сен себепкер болосуң, жана алар канча соопко ээ болсо, Алла Таалам сага да ошончо сооп жазам деген. Бул бир, экинчиден, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бул жерде эч кандай бир баягындай көрүнүү, мактануу деген маселе жок. Бардыгы жүрөгүңдө ниетиңе жараша. Сен кандай ниет кылып жумуш жасасаң, ошол ниетиңе жараша Алла Таалам кабыл алат. Эгерде биздин жумушубуз эл көрсүн болсо, анда бизге эч кандай сооптун бир тамчысы дагы жок. Биздин жасап атканыбыз колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар инсандар көрүп, ушул иштер жасаса экен деп атабыз. Достор, Карадарыга жоралдык. Албетте жалпыңыздардан салам жолдойбуз. Биздин жалпы Жалал Абадтын тургундары азыр кызматта бул жакта. Бүгүн зыярат кылып, мына ушул бир туугандарыбызга колубуздан келишинче кичине болсо да көмөктөшсөк, ушундай бири-бирибиздин башыбызга кыйынчылык келгенде жардам берели, көмөктөшөлү. Эч ким кепилдик, гарантия бере албайт, эртең менин башыма дагы момундай сыноо түшпөйт деп. Кудай өзү билет кимдин башына кандай сыноо салышын. Анда эмесе Карадарыянын айылынан көрүшөбүз. Адырдын түбүндө жайгашкандыктан бизге ушул өкмөттөн мына премьер-министрден суранайлы, бизге экскаватор берсин, техниканы берсин, айыл өкмөткө дамбаларды куруу берсин, жакшы кылып. Дамбаларды куруу берсин. Ошо вопрос бүтсө сел келбейт. Жогорудан да болду. Мен айтканда амкалап. Мына адыр компромат ачып берген болсо, мына жакта 1000 деген гектар адамдардын курук үлүштөрүн, сайын үлүштөрүн бүт барын алып кеткен. Основной эл бул жерде мигрант менен гана алектенет. Чынбы туугандар?
Ошондой болуп калды. Дыйканчылыгы бардыгы да ар бир өлкөдө болмоду 50 сотик 60 сотиктен жери бар. Азыр дыйканчылык кылай десем, дары-дармен баары кымбат десем, кандай болот? Бизге айлык жардам беришиңиз бизге эң кыска эле да. Мына ишке МЧСтерди бир ай аптага коюп бергиле. Bir günde erteң akıl 3 günde atar. Кетет да булар. Bir ay emas, bir juma jeter. Bir ay saat. Апам ошол жерде турганы ham жакшы болду. Bu mundayda da akla ekan öyle aytdı maga. Taşqan dedi. Manga berse jep koyarım dedi. Çachip dedi. Maga buysa bersin adamlar dedi. Ben şunun için bardım собраниyaga азыр. Korpus boyunca, naş korpus boyunca hazır maslahatda çoğun işte. Bir vakıtımız başkalarından bir değil. Bunu nerede yaşayanlarda bir neyse kılıç gerek onu. Ava şu korpus o, mana görün bastığın görün. Bu başalaman bölüştürülüben Tirgilet'te bir neyse kılıçtın. Asıl başka çaka körak bölünüp dağı bu beçareler tak gider. Evet, Cine. Bulçu. Cine. Bul. Hoşuna var beçareler. Şunday oldu. Şu her bir uyum, o bir adam, o bir adam. Ne boldu? Görün, en klasikini görün. Aytasın. Bu en klasikini. En klasikini alıp görün. Abi biz yerde şu pakette Bu kızınız bu ne? Çıkırdı oldu mu? Ahırkaylıktan çıkkan değil mi? Ondan kulak etken mi? Nazda kazık olup ketken de böyle kazık. Ormuşsa arga joktan. Эгерде биз ушуга интернет сабыр кылсак, Аллахтын аркасына көз жакшылык коет. Көзүн берген нематтын көзүн алдым. Эгерде сабыр кылсак, жамат жакшы болот. Şu керек, o bagış керек. Biz o kan boldu nasıl doğru. Bugün kelmeyle değil mi? Aylarla kelip görüyorum. Gün olan kelip dedi. Köşke puanı. Acaba çok şu an dedim. Kalk geldik. Şimdi de şimdi benim babam falan. Karapaslar siz nasıl bilmiyor? Oldu. Güzel bizim. Biz geçe bakıyorum direktinde şaşıp gelip kaldık. İkinci ayından dururuz. Albatta biz daha Kırgız elinde qanday müşkül bolsa, qanday kıyımçılık bolsa ошол жерде biz mana şu naziklerden akıl nasihat kengешinin артында elдің hizmetine жүрөбүз. Sizlerden үйлөрүңүздөргө biz Акниет Аманат коомдук фондунун атынан, өзүмдүн юбилеймдин атынан, жеке өзүмдүн атынан терең көңүл айтабыз. Кайраптастар, албетте чоң жоготуу бул да. Bir de sizlerin yübülöңүздөрдө эмес, жалпы Карадария элинин, жалпы Кыргыз элинин bir чоң жоготуубуз болуп турат. Ушунун аркасында деп жакшылыктар болсун иншалла. Анан башка бүгүн бул жерде таанышып, балким бизге ылайыктуу кызматтар болсо, ошол кызматтарды жасасак, ошол баккенге кылып аткан, ошол эле чарбааттар кылып аткан, ошол иштерден ушул жерге, ушул үйлөгө, ушул акебиздин qanday qanday ziyan keltirgen mülkleri olsa, başkaları olsa biz kısmet tutarsak. Hazır işimizin başına dep
Mol az bolsa dagı bir жаратып болсун, бірдеңкесін ішлеп болсун. Ана мен сіздің телефон номеріңізді жазып алайын дағы. Егерде қандай мәселе болса, Ажекемен дағы кеңешіп, не қылыш керек болып жатса, құрылыс іштері жүргізіліп жатқан болса, құрылыс іштеріне башқа болса, башқасына қысқасы біз жардам берген дайырбыз. Алла разы болсын. Қайрат бастар дағы бір жол. Бұйырса, бар жақсы отын. Алла Тағаланың сыноз. Келер-келчек шундай bir башкача ойдо келдик, түндө баткенде таңғы саат 4-тө келдик, багымдыкта келдик. Келичек шу сиздин кызыңызды ойлоп, күнөөсү жок, кичинекей наристебизди. Бул да бир Кудайдын бирге сиздерге эмес, жалпыбызга берип аткан бир сынооз. Угуп туруп биз кабар албасак, угуп туруп биз бүт басып келе албасак, анда бул нерсе дагы бир тууганбыз деп коебуз, мусулманбыз дейбиз. Анда ошол Müslümanlığımızın belgisi şu var Ajken. İnşallah. Olursa şu nersenin артына жақсылық болсын. Biz daha evet. Sizler de öyle şunda bir geyip turabız, ökünüp turabız. Жалпы Karadara elinden şunda bir hazır çoğun жоғотуларын көрүп алып, жақсы премьер-министр келип, daha bir жақсы үмүттөрдү айтып кетти буюрса. Жақсы элге ушул Karadara жерине кызмат кылабыз. Masillerdi kılpırabız деген şuna bir ümittörde aytıp ketdi. Kuda kalasa bunun arkasına жақсылық болsun ha. Hayırlısınlar. Oturgan. Bize gayret kılaslar. Gayret olmazlar ezike. Yok etti. İlavamız ezike. Şu kızım kışını gelmiş. Dünya tavalakını. İlavamız ezike. Bu da bir Kudayдын buyruğu. Allah Tağalam kaçan Allah'ım dese alıp gider eken. İlavamız ezike. Gayret kılaslar. Өчүрүктүр салабы, же шейле салыш керек, ошонун маслихаты болуп атат. Маслихат туранан кылынат да башка ила жок. Mana kiring ko'r. Бияынан кирип, бияынан чыгып кеткен туурабы? Yo'q, mayaq yo'q. Bu har bir odamning uyi bular. Mana kiring, mana uy birovdiki. Ajaka, bayağı Lekin işler çıktığında suyundan böyle olsun bir karışlaydı kurgap duracak. Nol aynekten girgen eken so. Nol жағынан шығып кеткен екен. 20 жылдап, 10 жылдап, 50 жылдап çoğultkan apalardan dönüyoruz tağızıp gitti. Sınav. Sınov, Allah'tan sınovsu satılma arkasında. Kızmam kapıra. Bunday sol çede çeyim ay baskan kendi aşağı basa. Oo.
Arkadan çalsın çaldı. Sen arkana versen hem çırak. Geç kalacağım da geç kalacağım. Arkadan. Evet, çıkıntı da. Ana ne onun da Karabaş gelin çıkmaz. Allah'ın Onunla balasını kelbine için. Büyü alacağı ya, bunu koymak istiyorum. Ne oldu? O gelin de geçin bazı erkek arlaştırış gerekti. Sen onu vakit Tamam. Cürt onun takta kol çıkmasın. Hemşehrisine. Işık aytılmayın diye geldi acaba. Hazır bunu nasıl bir erkek istedim. Vardı düşmanları koyalım. Sayın buyruğa gelsin. Aşağı bir daha can. Kim onun hayal sürüyorsun? Nurek.